byatangiye ari umugambi w'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Burundi ibyagaragaje intege nke z'ubutasi bw'u Burundi, ariko nyuma y'aho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye atangaje ko arimo abashaka kumuhirika ku butegetsi, ariko kandi akirinda kugira uwo atunga agatoki, benshi batangiye kubyibazaho banibaza uwo ari we wese waba ari nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ntero ivuga ko harimo harategurwa kudeta yashimangiraga mu mbwirwaruhame Ndayishimiye yatanze igitega ubwo hatangizwaga ku mugaragaro umwaka w'ubucamanza 2022-2023. Madame Ndubizi Anacre akaba n'umunyamategeko ndetse n'umunyapolitike w'umurundi uri mu Buholandi, avuga ko ngibi byatangajwe na President Ndayishimiye ngo ko hari umuntu cyangwa se agatsiko k'abantu bari bafite umugambi wo kumuhirika ku butegetsi ngo bitari gushoboka. President Ndayishimiye yasimbuye ku butegetsi nyakwigendera Petero Nkurunziza, nawe washatse guhirikwa ku butegetsi mu mwaka w'2015 nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yatumye benshi bapfa abandi bagahunga igihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu haribazwa ngo niki kibihatse. Mu kiganiro n'itangazamakuru Ndubizi ngo kwikubitiro bigaragaza intege nke z'inzego z'ubutasi z'u Burundi kuko zifite amakuru y'ukuri ngatari mu bubeshyi, ngo ntiyabura abantu batabwa muri yombi ngo babiryozwe kuko kugerageza guhirika umukuru w'igihugu ku butegetsi bihanwa n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Iyi mvugo ya President Ndayishimiye ngivuga ko hari abantu bagamije kumuhirika ku butegetsi ngo yuzuye imigani, ariko kandi ishingiye ku mateka ya politike y'u Burundi kuva no ku ngoma ya cyami, ngaho umwami Mwezi Gisabo yagabiye Maconco igice cy'igihugu amuha umugore n'inka, ariko birangira amugambaniye, ngo usibye ko nyuma umwami yaje kwigaruka uwo Maconco. Ngo buryo President Evariste Ndayishimiye akanabana generali mu gisirikare cy'u Burundi ngo yegeranya na Mwezi Gisabo watsinze, no kuvuga ko ngo bizarangira nawe atsinze generali Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe bati niko byagenze kuko Alain Guillaume Bunyoni generali kugeza bari mu gihome. Umunyapolitiki asanga ngo mu mbwirwaruhame rya Ndayishimiye yaragumye ku muco wa kera w'abarundi uzwo gukoresha imigani, aho bumva bagomba kumva ndetse we n'abakoresha ubwenge bakagomba kubukoresha kugira ngo bumve bivugwa. Amateka ya politike y'u Burundi yerekana ko iki gihugu kiri mu bya mbere muri Afrika byagiye bivugwaho kenshi irikwa ry'ubutegetsi kuva cyabona ubwigenge tariki ya 2 Nyakanga mu mwaka w'1962 bitewe n'imbaraga zidasanzwe abasirikare bakuru mu gihugu cy'u Burundi bifitemo. Lieutenant General Micombero yahiritse ku butegetsi umwami Ntare wa gatanu, Colonel Bagaza nawe ahirika Micombero, nyuma Bagaza nawe ahirikwa na Major Buyoya, ariko nanone Buyoya amaze gutsindwa na Melchior Ndadaye mu matora hitamo kumuhirika atanga n'itegeko ryo kumwica nk'uko bivugwa mu gihugu cy'u Burundi. Ikaze kuri Focus on Africa mu ruhembe rw'intambara ndetse no guhirika ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Turahera ku bwa Petero Nkurunziza tuze gusoreza ku bwa General Evariste Ndayishimiye bakunze gutazira neva. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu giherereye muri Afrika y'Iburasirazuba, kikaba kimwe mu bihugu bikennye kurusha ibindi muri Afrika, ndetse hari na kimwe mu bititabwaho. Iki gihugu cyabaye isibaniro ry'amakimbirane ashingiye ku moko gihe kirekire. Umuyobozi wacyo yizeza umuryango mpuzamahanga ukomeje kwikanga indi genocide mu karere ngo ko gitekanye, ariko kandi igipolisi ngo yiremeye gikora iyicarubozo kigafata ku ngufu abagore ndetse kandi kikica kandi ntihagire ibihano bitangwa. Kuvuga ibintu nk'ibi ngo byakugiraho ingaruka mbi ngo ndetse bikakuviramo gushakishwa n'ubutabera bw'u Burundi. Ikinyamakuru cyo mu Bwongereza GK Magazine kiratangaza ko cyahuye n'abahuye n'akaga gakomeye ko kurenganywa n'amategeko nta rukiko ndetse n'abagabo batagendera ku mategeko mu gihugu cy'u Burundi.
umunsi umwe hari mu ijoro ryo kuwa gatanu mu mwaka wa 2017 Thierry Hakizimana umushoferi wakoreraga Diocese Gatolika yo mu majyaruguru y'u Burundi yahagaze ku kabari kegereye iwe nyuma yo kurangiza akazi agira ngo yice icyaka yari yirirwanye. Ahagana saa 3:30 z'ijoro amakuru avugaga ko abagabo batatu bamusohoye hanze. Kuva ubwo ngo haba inshuti n'umuryango nta wongeye kumwumva weekend yose. Kuwa mbere wakurikiyeho nyuma yaho Thierry atagaragariye ku kazi, umukoresha we yagiye kumushakisha iwe. Inzu ya Thierry ngo nta kintu cyari kirimo kandi imiryango yari ifunze. Umukoresha we ngo yahamagaye mushiki wa Thierry witwa Celine wihaye Imana navuga makeya i Bujumbura, ngo yari muri bisi yerekeza mu majyaruguru ngo mu gace k'iwabo kadatuwe cyane. Celine ngo yahamagaye Thierry mu masaha 3 yose y'urugendo ariko ntihagira igisubizo abona. Yibajije impamvu hagira umuntu ugirira nabi musaza we, aba kandi ngo bakaba barakomokaga mu muryango mu bwoko bw'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko ngo nk'ubugizi bwa nabi mu Burundi bwari buherutse muri iki gihugu ngo bwari bushingiye kuri politike aho kuba ku moko. Ati yarazi neza ko musaza we adashyikiye Perezida Petero Nkurunziza wari uyoboye igihugu cy'u Burundi imyaka igera kuri 14 ndetse akaba yaranakekwagaho gushaka kugisubiza ku ngoma ya cyami. Thierry ariko ngo ntivangaga muri politike y'u Burundi mu buryo bukabije, ngo na cyane ko yari yaragize ikibazo mu mutwe ngo cyari cyaratumye atakibasha kujya hagaragara ngo atangaze icyo atekereza nk'uko yarasanzwe abikora ashingiye kuri politike y'igihugu cy'u Burundi. Muri Mata mu mwaka wa 2015 nibwo Petero Nkurunziza yatangaje ko aziyamamariza indi manda benshi bemezaga ko itubahirije itegeko nshinga mu gihugu cy'u Burundi. Hakurikiyeho imyigaragambyo ikomeye iyamagana ndetse nabo kugerageza kumuhirika ku butegetsi, ibyari bikozwe na bamwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bari bayobowe na Godefroid Niyombare. Icyo gihe ngo Thierry yagumaga mu rugo ahubwo akibanda ku kazi yakundaga ko gukora ibyuma bya electronique ngo byasaga naho byangiritse. Nyuma yo kuburizamo ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri Nyakanga, Petero Nkurunziza yatsindiye indi manda ya gatatu bitamuruhije. Arangije yongera imbaraga inzego z'umutekano ndetse yongera urubyiruko rw'ishyaka rya CNDD-FDD ruzwi nk'imbonera kure aruha imbaraga ndetse kandi rugira igitinyiro gikomeye mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangiye guhiga bukware abigaragambyaga bose, abanyapolitike n'abanyamakuru batavugaga rumwe nayo, bamwe baburirwa irengero, abandi bongeye kugaragara buzuye ibikomere n'inkovu, ariko abandi ntibongera kuboneka ukundi mu gihugu cy'u Burundi. Celine ngo yarazi ko Thierry ngiyatanyweye adakunda kuvuga, ariko atinya ko nyuma yo gusoma agacupa ngo yashoboraga kuba yabwiye byoroshye umuntu kuntu yumva umwaka wa 2015 ngo wabarabayemo ubugizi bwa nabi bukabije mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo Celine yageraga mu mujyi Thierry abamo, ngo umugabo atazi yitabye telefone ya Thierry, ngo yamubwiye ko yakuye iyo telefone mu biro bya boss we, yavuze ko ataza amazina. Celine amubajije aho batuye unamuha adresse. Celine yahise ahamagara ibiro by'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu, maze umukozi waho yemeza ko adresse yahawe ngari urugo rwegeranye n'inzu y'umuyobozi w'urwego rw'ubutasi SNL muri ako gace. Umuryango w'abibumbye waje kumenya amazina y'aba bagabo bari batwaye Thierry, ngo ubwo hari kuwa 4 babwiye Celine ko aba bagabo batwaye Thierry ku mupaka w'u Rwanda bakamwicirayo. Amakuru akaba yaravugaga ko Thierry ngo yacagaguwemo ibice, ni mu gihe abandi basaza ba Celine babiri bo bari bahunze igihugu cy'u Burundi. Ubwo ngo Loni yahaga amakuru Celine, umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu w'iwabo, gatangira kumuhamagara bitararangira. Yagiye ahamagarwa n'abandi bantu bafite nimero zitagaragara, maze abona ko uyu muntu ngo byavugwaga ko aharanira uburenganzira bwa muntu ngo ashobora kuba yarahinduye uruhande agaha byinshi bimwerekeye SNL. Ngo yari wenyine, abantu bishe Thierry ngo bashoboraga kuba bari abantu ahariho hose kandi ngo adashobora kubavuga mu ruhame. Ngo yarakenerewe gusohoka mu gihugu nawe kuko ari we wari utahiwe, kandi ngo iyo yicwa nta nkurikizi byari kugira mu gihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru wakoze iyi nkuru avuga ko yahinduye amazina agakoresha izina rya Celine ku mpamvu z'umutekano we, ngi leta iyo iza kumenya amazina ye ya nyayo yashoboraga gutabwa muri yombi, agakoreshwa yica rubozo ndetse akaba yanicwa. Bahuye mu gitondo cyo kuwa mbere ngo akigera i Bujumbura mu mahugurwa yaberaga hafi y'icumbi ry'ababikira yabagamo. Yari afite urubavu ruto, avuga mu ijwi rituje, yihanagura amarira yamanukaga inyuma y'amataratara y'izuba
ubwo bavuganaga ku rupfu rwa Thierry. Celine ngo yabashije gucika mu mujyi Thierry yabagamo ngo ntacyo abaye, ariko ntabwo yabashije kumushyingura. Ikintu cyakomezaga kumushengura ubwe avuga ko ngo ntacyo yakora, ngo ibyiyumviro afitiye musaza we ngo biracyari hariya. Ubu ngo ni bumwe mu bugizi bwa nabi bwakuriweho kandi buheruka bwakozwe mu gihugu cy'u Burundi kiganjemo ubukristo. Undi muntu wahuye n'umunyamakuru we nawe ngo ufite musaza we wishwe ngo yamubwiye ko igisirikare cyanze gutanga umurambo ndetse kandi kikagera n'ahaberaga ikiriyo kigiye gutera ubwoba abari bari mu gahinda mu gihugu cy'u Burundi. Mu mwaka wa 2014 abihaye Imana batatu b'ababikira bishwe urupfu rubi basanzwe muri Kuve, babagamo iherereye mu ntambwe nke yuvuye muri Kuve Serine yabagamo. Abicanyi babanje gufata ku ngufu ababikira babiri barabahohotera, barangije uwa gatatu bamuca umutwe. Radio RPA ivuga ko ivugira abatagira kivugira yatambukije ubuhamya bw'umukozi w'urwego rw'ubutasi wagize uruhare muri ubwo bwicanyi. Ubwo yatangaje ko yafashije mu kwica ababikira kuko bari babonye imbonera kure zihabwa intwaro ngo kuyahoze ari diocese yari hafi y'umupaka na Kongo. Celine ntabwo yifuje byinshi avuga kuri ubu bwicanyi, ariko mu kigero cy'imyaka 30 akaba yaravukiye mu ntara ya Bururi mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi, ari umwe mu bavandimwe barindwi. Yavuze ko urupfu rwa musaza we ngo rwashenguye umutima we kandi ngo bari bafite abantu bake cyane bo kumuhumuriza ko inshuti nyinshi zabo zishwe mu mwaka wa 2015. Byinshi ku rupfu rwa musaza we, ariko nanone ngo kuri we ngiyobokamana jenoside cyangwa guverinoma yirinze kugira iki bivugaho, ngo ibintu byari muri politike ibakaba ari byo yabwiye uyu munyamakuru, kandi ngo yari yarize igihe kirekire kutajya impaka ku bijyanye na politike. Ahagana saa 1:25 hari amakuru atari yakabonerwa gihamya yavugaga ko Perezida Petero Nkurunziza ngo yaba yasubiye muri Tanzania nyuma yo kumenya ko ngo adashobora kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Saa 12:30 Perezida Petero Nkurunziza yarataragera Bujumbura kuva aho yaravire i Dar es Salaam mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yashakiraga umuti ikibazo cyo mu gihugu cy'u Burundi. Ku isaha y'isa 4 za mu gitondo akanama kise Comité de Restauration de Concorde Nationale Burundi katanze itangazo mu gitondo kavuga ko kakuyeho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza wari wagiye mu gihugu cya Tanzania mu nama yari yateguwe n'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba yiga ku kibazo cy'u Burundi. Saa 8 z'umugoroba umuvugizi w'ishyaka ryari ku butegetsi CNDD-FDD Gerase Ndabirabe yabwiye BBC ko ngari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu Kayanza abantu ngo bashatse guhirika ubutegetsi, avuga ko ngari abantu bashakaga gutoba ndetse no gushaka kubahohotera kugira ngo barebe ko babasanga mu mihanda maze ngo bahangane. Umukuru w'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'Uburasirazuba akaba n'umukuru wa Tanzania muri icyo gihe Jakaya Kikwete yamaganye uko gushaka guhirika ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Mu ijambo ryavuzwe na General Major Godefroid Niyombare waruhagarariye akanama kahirikaga ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, yavuze ko iyi ngingo ya Petero Nkurunziza yo kwiyamamariza manda ya gatatu ngo yari inyuranye n'itegeko nshinga, agashaka kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu inshuro ya gatatu kandi bitemewe. Aka kanama kagizwe na General Major Godefroid Niyombare, General Major Cyril Ndayirukiye, General Silver Habarugira, Colonel Leonard Ngendakumana, Commissaire de Police Zeno Ndabaneze na Commissaire de Police Nimenya nibo bari bagize aka kanama kashakaga kuyobora igihugu cy'u Burundi. Wuri Nyamitwe yavuze ko Perezida Petero Nkurunziza ngo akiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi ko ari mu nzira ava i Dar es Salaam muri Tanzania aho yari yagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere, inama yigaga ku kibazo cy'u Burundi. Saa 9:30 ku isangenga amasaha ya GMT umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Wuri Nyamitwe yaramaze gutangariza itangazamakuru ko akagarwi kagerageje guhirika ubutegetsi ngo bukari karimo karashakishwa n'igisirikare hamwe n'igipolisi kugira ngo bagashyikirizwe ubutungane. Saa 10:30 Radio Rema yari imaze gutwikwa mu murwa mukuru Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo hari hatangajwe ko ubutegetsi bwari burimo kugarura mu buryo ibyari byatangajwe ko habaye guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Kuvaho aya makuru yaramaze kumenyekanira bice ku maradiyo yigenga i Bujumbura, abanyagihugu bahise bajya mu murwa mukuru kwishimira ibibaye.
kugeza ubwo ariko mu mujyi wa Bujumbura humvikanye amasaso ariko nta wigeze amenya neza abari barimo barayarasa nabo barasanaga. Radio y'igihugu cy'u Burundi y'ubwo yari kivuga ibiganiro nk'uko bisanzwe. General Godefroid Niyombare w'imyaka 54 y'amavuko avuka muri komine ya Kamenge mu gisagara cya Bujumbura. Yaranguye amabanga yo ku rwego rwo hejuru mu nzego zijejwe umutekano mu Burundi kuva mu mwaka wa 2004 gushika aho akuriwe mu mabanga yo kurongora urwego rw'igihugu rujejwe iperereza mu kwezi kwa kabiri muri uwo mwaka. Bivugwa ko ari umwe mu basirikare bakuru bo mu mugambwe CNDD-FDD batashaka ko Perezida Petero Nkurunziza atwara igihugu ikiringo kigira gatatu. Mu gihe cy'ingwano yo mu gihugu hagati mu Burundi, General Niyombare yabaye umukuru w'igisirikare cya CNDD-FDD. Uyu muhari abasirikare b'u Burundi guhagararira amahoro muri Somalia mu butumwa bw'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2011 General Niyombare yagiye mu Rwanda mu rwego rwo gukomeza ugukorana mu vya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Ibi bihugu nyuma y'ibyumvikane gusangira amakuru kubijanye n'umugwi w'abarwanyi b'abanyarwanda FDLR wari ufise icyicaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa kabiri muri uwo mwaka yarirukanywe mu mabanga yo kurongora urwego rw'igihugu rujejwe iperereza, yirukanwa kumwe n'abandi babiri bakorana haciye amezi 3 gusa agenwe muri ayo mabanga. Ibitangazamakuru vyo mu Burundi vyavuze ko irukanwa rye ngo rifitanye isano n'urwandiko yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza icyo gihe amuhanura kutitoza mu kiringo kigira gatatu. Nta mpamvu itomo yigeze itangwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kwirukanwa. General Godefroid Niyombare yaciye asubirizwa na General Etienne Ntakarutimana ku kuyobora igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Uhereye mu gihe yagiriye ku butegetsi muri Gicurasi 2020, Perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yakoze amavugurura mu bya diplomasi, igihugu cye cyongera kwibona mu ruhando mpuzamahanga. Gusa ariko nanone bisa naho ataratezuka ku mahame y'uwamubanjirije Petero Nkurunziza yagenderagaho ngo dore ko ubutegetsi bwe bushingiye ku itsinda ry'abantu bake n'ubundi bakoranye na CNDD-FDD kuva mu ishingwa ryayo. Benshi mu nkoramutima za Perezida Evariste Ndayishimiye n'abasirikare babanye mu ishyamba aho bahuriye nyuma y'urupfu rwa Melchior Ndadaye mu mwaka wa 1993. Basa naho bari mu kigero kimwe cy'imyaka kandi yewe binjiriye mu gihe kimwe mu gisirikare cya FDD. Inyito yaje kwaguka ikaba CNDD-FDD, nukuvuga ishyaka riharanira demokarasi rifite igisirikare, ryashinzwe mu mwaka wa 2004, rikaba ari naryo ryaharuriye inzira Petero Nkurunziza wafashe ubutegetsi mu mwaka wakurikiyeho. Abenshi mu bafatanije nabakoranaga bya hafi na Petero Nkurunziza mu myaka 15 yamaze ku butegetsi bw'u Burundi. N'ubusanzwe Petero Nkurunziza yarafite itsinda ry'abasirikare bakuru bari mu myanya ikomeye mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko igihugu cy'abavunye. Aba ba general n'ubundi nibo barimo General Ndayishimiye yishingikirijeho nubwo yagize ingorane zo kuba adacana uwaka mu buryo bweruye n'uwari Minisitiri w'Intebe w'u Burundi icyo gihe General Alain Guillaume Bunyoni. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyashize ahagaragara urutonde rw'abafite ijambo rikomeye ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye barimo abasirikare, abaminisitiri bavuga ari kijyana n'abayobozi mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Ku isonga hari Prime Niyongabo na Gabriel Nizigama. Mu basirikare harimo Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, na Gabriel Nizigama, bose bavukiye ku musozi umwe na Perezida General Evariste Ndayishimiye. General Prime Niyongabo yigaga mu ishami ry'ubukungu muri kaminuza ya Bujumbura, ariko avamo ajya muri FDD mu mwaka wa 1993 aho yahuriye na General Ndayishimiye bagirana umubano w'akadasohoka kuva intambara ya gisivile yarangira mu gihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo yari umurwanyi woroheje, yabaye kandi umufisiye ndetse agenda azamurwa mu ntera mu gisirikare cy'u Burundi kugeza ubwo abaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi mu mwaka wa 2012. Naho Gabriel Nizigama wavutse mu mwaka wa 1970 bivuga ko ngo umuryango we n'uwa General Evariste Ndayishimiye ngo yabifitanye amasano. Yinje mu ishyaka mu mwaka wa 1995 mu gihe kimwe na Petero Nkurunziza. Nyuma y'intambara yagizwe komiseri mu gipolisi, aza no guhabwa kuyobora Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu uhereye mu mwaka wa 2013.
yakoranaga bya hafi na perezida Petero Nkurunziza, aba n'umuyobozi w'ibiro bye mu myaka igera kuri 2. N'ubu aracyari umwe mu bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ku isonga nanone hari Gervais Ndirakobuca, kuri ubu ni minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Burundi, akaba yarinjiye mu gisirikare cya FDD mu mwaka w'1993 avuye muri kaminuza ya Bujumbura aho yigaga ibijyanye na siyanse. Yabaye umuyobozi wungirije wa polisi y'u Burundi, umuyobozi w'urwego rw'iperereza ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza. Icyakora ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kubera uruhare yagize mu gutoteza abaketsweho kugira uruhare mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryapfuye mu mwaka w'2015 mu gihugu cy'u Burundi. Undi somambike wa perezida Evariste Ndayishimiye ni Albert Shingiro. Albert Shingiro kugeza ubu ari mu myaka irenga 48. Yabaye mu myanya itandukanye kuva mu mwaka w'2006, haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Yakoze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umujyanama ushinzwe ibikorwa bya Loni, nyuma ba ambasaderi kuva mu mwaka w'2014 kugeza muri 2020. Perezida General Evariste Ndayishimiye yamugiriye icyizere amuha kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi biturutse ku mikoranire yagiranye na Petero Nkurunziza. Mu byo General Evariste Ndayishimiye yamushinze harimo kugarura umwuka mwiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda no kongera kugirana ibiganiro n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi n'ibindi bitandukanye. Hari kandi Domitien Ndihokubwayo. Uyu ni umusivili wavutse mu mwaka w'1966 wakoze nk'umushingwanama muri Banki Nyafurika itsura amajyambere BAD. Nyuma aba umuyobozi w'ishami ryigisha amategeko muri kaminuza ya Bujumbura, nyuma yo guhabwa inshingano zo kuyobora ikigo cy'imisoro mu Burundi OBR. Niho Petero Nkurunziza yamukuye amugira minisitiri w'ubukungu n'imari mu mwaka w'2016. Imirimo yakomeje ku butegetsi bwa Ndayishimiye nk'umuntu wize ibijyanye na politike mu bijyanye n'ubukungu mu gihugu cy'Ubudage. Hari kandi Reverien Ndikuriyo na Gerase Daniel Ndabirabi. Ndikuriyo yavukiye mu majyepfo y'u Burundi mu mwaka w'1970, yinjiye mu nyeshyamba mu mwaka w'1993. Yasezerewe mu gisirikare cy'u Burundi nyuma y'amasezerano ya Arusha, abaguverineri w'intara y'amajyepfo mbere y'uko aba perezida wa Sena mu mwaka w'2015. Yaje gusimbura General Evariste Ndayishimiye ku bunyamabanga bukuru bwa CNDD-FDD. Numwe mu bantu ba hafi ba perezida General Evariste Ndayishimiye, umeze nk'uri hagati ye n'abasirikare bakuru muri iki gihugu. Kimwe na Ndikuriyo Reverien Gerase Daniel Ndabirabe yabaye inkoramutima ya CNDD-FDD kuva yashingwa mu mwaka w'1994 nyuma y'igihe gito ahungutse avuye mu Rwanda. Yavutse mu mwaka w'1973, aba umuvugizi wa CNDD-FDD mu gihe cy'intambara yarangiye agahita asezererwa afite ipeti rya koloneli. Ubu ni perezida w'inteko ishinga amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Hari ku gicamunsi cyo kuwa 30 Nyakanga umwaka w'2021 nibwo perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yagize icyo avuga ku barwanyi b'umutwe wa Red Tabara bafatiwe muri Nyungwe muri Nzeri mu mwaka w'2020. Aha yagize ati, ingarutse kandi mu gikorwa gishimwa cyakozwe n'u Rwanda uyu munsi giha u Burundi abagizi ba nabi 19 bamenye amaraso ku majyaruguru y'u Burundi muri Nzeri 2020. Ndanabasaba kuduha bateguhirikwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'2015 kugira ngo bashyikirizwe ubutabera. Tariki ya 30 Nyakanga 2021 nibwo ingabo z'u Rwanda RDF binyuze mu itsinda ry'ingabo rishinzwe kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga bigari zashyikirije u Burundi abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara bafatiwe muri Nyungwe muri Nzeri 2020. Iki gikorwa cyo gushyikiriza u Burundi aba barwanyi cyabereye ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera uhuza u Rwanda n'u Burundi. Muri iki gikorwa u Rwanda rwari ruhagarariwe na Brigadier General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wari ushinzwe ubutasi bwa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda RDF, mu gihe Burundi bwari buhagarariwe na Colonel Ernest Musaba wari ukuriye ubutasi muri iki gihugu. Abandi bari bitabiriye iki gikorwa harimo umuyobozi wa EGMV Colonel José Louis Rudres Miranda n'umuyobozi wungirije w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku baturage UNFPA mu Burundi Richmond Timoko. Perezida w'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye
avuga ko ngo afite icyizere ko u Rwanda ruzageraho rugatanga abakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi baruhungiyemo mu mwaka wa 2015 kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Ndayishimiye yavuze ko ibiganiro ku rwego rw'abakuru b'ibihugu byarangiye, ubigisigaye ari ibiganiro by'inzego bireba ku mpande zombi. Mu kiganiro Imvo n'Imvano yahaye BBC gahuza miryango, Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yagize ati icyo cyararangiye ku rwego rw'abakuru b'ibihugu, kiri mu rwego rw'abatekinisiye, nibo bari gukorana bareba uburyo byagenda neza. Ntabwo umuntu muhora mumeranye nabi iyo muri gushakisha igisubizo. Uburundi bushinja u Rwanda guha ubuhungiro bamwe mu bashatse guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza wahoze ari perezida w'u Burundi, barimo General Godefroid Niyombare. Guha ubuhungiro aba bantu byateje umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi mu gihe cy'imyaka isaga 7 kugeza ubwo Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi hagatangira inzira zo kumvikana. U Rwanda rugaragaza ko gutanga impunzi zaruhungiyemo bihabanye n'amategeko mpuzamahanga, cyane cyane mu gihe zigaragaza ko zishobora kugirirwa nabi zitashye mu gihugu cy'u Burundi. Perezida akaba na General Evariste Ndayishimiye yavuze ko byanze bikunze aba bantu bazagezwa imbere y'ubutabera, kandi ko u Rwanda rutakwemera gukomeza kwikorera uwo mutwaro wo kubana nabi n'umuturanyi. Ati none ni gute igihugu cyahitamo kwangwa kubera umuntu ushobora gupfa ejo? Ati utazi naho azapfira. Ati mbese ubu aramutse agupfiriye mu maboko uzi ko duhita tuvuga ko ari wowe watwiciye umuntu? Ndayishimiye avuga ko mu gihe cyose aba bazaba batarasubizwa mu gihugu cy'u Burundi, u Rwanda ruzaba ruba rimwe deni, nubwo ngo ritatuma bakomeza gushwana. Ati bagomba kuburanishwa uko byagenda kose, igihe cyose bazaba bataraza hazaba hari deni, kandi umuntu umufitiye ideni ntabwo bivuze ko muhita mwicana. Kugeza ubu hari ibimenyetso bigaragaza ko icyizere ku mubano w'ibihugu byombi, aho imipaka yafunguwe abaturage bakaba babasha kugenderana, ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu ntangiriro z'uyu mwaka nawe akaba yaragiye Bujumbura nyuma y'imyaka hafi 10 atagiwe, ndetse n'umubano w'ibihugu byombi utifashe neza muri icyo gihe.